предам подиумот. Atëherë, fillimisht ju përshëndes edhe ju falenderoj për kohën që e keni ndarë që sot jeni këtu prezent në këtë takim konsultativ për organizimin studentor se si duhet të jetë. Ashtu siç potencoi edhe Teodora, kjo është takimi jon i tretë në universitete të ndryshme. Do të kisha dashur më tepër të tregoj se një koqiri i këtyre takimeve është Forumi Rinor Arsimor, ose siç njihet ndryshe në opinion si organizata MOF, ndoshta e keni ndëgju. Forumi Rinor Arsimor tashmë më tepër se 10 vite merret me çështjet e organizimit studentor, edhe atë nëpërmjet formave të ndryshme, duke përfshi këtu edhe ndërtimin dhe forcimin e kapaciteteve të studentëve, duke bërë monitorimin e zgjedhjeve të strukturës të parlamentit studentor e kështu me radhë. Krijon politika studentore gjithashtu, më tepër siç potencova, organizator janë Forumi Rinor Arsimor së bashku me Fondacionin për Shoqëri të Hapur këtu në Maqedoni. Qëllimi kryesor i këtyre takimeve konsultative me studentët nga gjithandej prej shtetit është me qëllim që neve të marrim mendimet edhe qëndrimet e juaja, mendimet edhe qëndrimet e profesorëve, të studentëve, dhe gjitha palët e interesit që janë në këto tema, që në fund neve si organizat, neve si një grup, të mund të krijojmë argumente dhe fakte se si do duhet të duket një organizim i mirëfillt studentor, dhe gjatë këtyre përmbledhjeve të argumenteve dhe fakteve ne të përpilojmë një plan të mirëfillt i cili do të duhet parashtrohet në ministrinë kompetente, që ajo më tej të merr, të shqyrton dhe të shohë se a duhet të inkorporohet në plan programin e tyre. Ashtu edhe siç potencoi Teodora, Tetova është qyteti i tretë ku kemi takim konsultativ me studentët. Paraprakisht ishim në qytetin e Manastirit edhe në qytetin e Shqipit. Më pas do vijon takimi në qytetin e Shkupit dhe e fundit për takimet konsultative me studentë, si dhe do kemi një takim përfundimtar, takim i cili do t'i kyç gjitha të rinjt, gjitha studentët nga i gjithë shteti dhe gjithashtu edhe ajo do mbahet në Shkup. Pa humbur shumë kohë, unë do të kisha dashur që edhe t'i numëroj, t'i përmend sot panelistët këtu që qëndrojnë me neve, edhe do duhet t'i citoj atëherë. Prej panelistëve janë Fani Dimovska, është përfaqësuese e ELSës, Asociacioni Evropian për Studentë të Juridikut, kemi Martina Ilievskën prej Forumit Rinor Arsimor, kemi Jana Nashullova prej Plenumit Studentor, Veton Iliazin prej Parlamentit Studentor të Universitetit të Europës Juglindore, Enkelej Ajazin, ombudsmanin studentor edhe i vetmi momentalisht legjitim dhe aktiv në vendin tonë, gjithashtu pranë Universitetit të Europës Juglindore, si dhe Blerton Zejneli prej Demokrasi Lab. Atëherë, do t'isha dashur që ta merr fjalën Fani Dimovska prej ELSës. Kërkoj falje. Окей. Вака, пред да започнеме со дискусија од панелистите, сметаме дека е важно да го знаете малку историјата за студентско организирање и што се имаат поминато студентите во Македонија и што значи всушност студентско организирање и студентски парламент. Борбата за студентска слобода почна, колку што паметам, во 2008 година, не дека бев вклучена. Тогаш во таа време Слободен студентски индекс се започнаа борбата за представничко тело за студентско организирање, право на студентите да учествуваат во органите на управување, право на студентите за да одлучуваат за сопствената иднина, за иднината на универзитетот, право да влијаат понатаму во одлуките кои ќе бидат носени, кои ќе се однесуваат на нив. И врз основа на таа нивна борба излезе нов закон,
кој ги вклучува студентите во телата на управување. Сега што значи тоа? Тоа значи дека студентско организирање представува начин на кој студентите ќе може директно да се вклучат во органите на управување. Во превод, тоа значи дека студентот нема да биде тој што ќе седи на страна и ќе чека некој друг за него да носи одлуката која се одесува токму на него, туку ќе биде дел од процесите каде се носат одлуките кои се однесуваат на самите студенти. Тоа значи дека доколку постои студентски парламент, како што е регулиран во овој закон, доколку продолжи да постои, во моментот студентските парламенти имаат можност на студентите да има возможност право на учество во неколку тела. Значи во телата на ректорската управа, во наставно-научниот совет, студентите може да одлучат кој ќе оди во кој студентски дом, студентите може да одлучат на кој начин ќе бидат алоцирани одреден број на средства или одредена количина на финансиски средства кои ги плаќаат студентите при партиципација, ќе одлучат на кој начин ќе бидат трошени тие пари. Тоа значи дека студентските тела се многу битни, заедно со студентскиот правобранител, меѓутоа најкруцијално тело е студентскиот парламент. И сега студентскиот парламент е организација која ги представува студентите на универзитетските органи. Покрај студентскиот парламент треба да постои интрауниверзитетска или меѓууниверзитетска комисија или меѓууниверзитетски парламент, кој ќе има возможи на сите студентски парламенти од сите универзитети во Македонија, без разлика дали се државни или приватни факултети, ќе има возможи начин како да носат одлуки на државно ниво. Проблемот во конкретниот закон и зашто ние воопшто ја правиме оваа дека дискусија е за да започнеме од највисокото тело, интрауниверзитетскиот парламент. Значи тоа тело, иако е спомнато во законот, истото тело не е регулирано во законот. Тоа значи дека во моментов како што стојат работите, наместо да постои вистински интрауниверзитетски парламент, каде ќе има представници од секое студентско представничко тело, од секој државен универзитет или приватен во Македонија, во моментот таму представници има само од парламентот на Универзитетот Свети Кирил и Методи, кој ние сметаме дека едноставно треба да постои дополнителна регулатива на законот со цел да се овозможи представништво на сите универзитети. Дополнително како се имаме подела на универзитетско ниво, Законот за високо образование нуди регулатива на студентските парламенти во само 2 члена, што во превод тие 2 члена велат дека секој универзитет може со статут дополнително поратамо да се го регулира прашањето на студентско организирање. Ова значи дека најголем број од универзитетите оставаат слободно место на понатаму правилниците и статутите на студентските парламенти при универзитетот да се го регулираат собственото прашање. Ние како студенти сметаме и Младински образовен форум сметаме дека законот треба да биде напишан на тој начин што ќе ги регулира сите прашања кои се однесуваат на студентско организирање со цел да не се остави простор за да има злоупотреба од било кој универзитет или од сите универзитети или од самите представници што се наоѓаат во тие универзитети. За таа цел дека поканивме голем број панелисти. Најнапред, пред да започнеме со дискусија, би сакала да ги поканам Елса, односно Фани Димовска од Елса, која ќе го представи моделот кој во моментов постои на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Имено во моментов е поканата Фани да го представи моделот на студентскиот парламент на Универзитетот Свети Кирил и Методи, а не самите представници, бидејќи сметаме дека начинот на кој беа избрани самите представници, кој всушност представува една од причините зошто сме ние овдека денес, не им дозволува право тие сами да го застапуваат собствениот модел. Затоа би сакала да го устапам местото на Фани. Повеќе. Здраво на сите. Моето име е Фани Димовска. Јас сум подпредседател за академски активности на Елса Република Македонија. Пред да преминам кон темата за која што сум денес поканата, би сакала да кажам збор-два околу Елса, односно организацијата од која што доаѓам. Елса представува Европско здружение на студенти по право и во моментов Елса е застапена во 43 држави ширум Европа. Елса постои од 1981 година, кога 5000 студенти од различни држави во Европа се собрале и решиле дека е потребно студентите да комуницираат меѓу себе, како би биле подобрени нивните студии, знаењата кои што ги стекнуваат, меѓутоа и би имале познанства и колеги ширум Европа. Елса во Република Македонија постои од 1997 година и годинава го прославивме нашиот 20-ти јубилеј. Нашата канцеларија се наоѓа на правниот факултет Јустинијан I во Скопје и во моментов Елса функционира како национална група, односно немаме локални групи на други факултети, туку действуваме исклучиво на Јустинијан I. Бидејќи сме организација која што генерално се занимава со
правни прашања, односно ги дообучуваме нашите студенти, овозможуваме неформално образование, различни пракси како во Македонија, така и во странство и учество на надпревари. Бевме поканети денеска да го изложиме моменталното регулирање на студентското организирање во Република Македонија. Би започнала со регулирањето на студентското организирање на ниво на закон. Па така студентското организирање е регулирано со Законот за високо образование кој што е донесен во 2008 година и конкретно го посветува членот 156 на студентското организирање. Оно што е интересно околу овој закон е тоа што законот досега е менуван 20 пати, меѓутоа во текот на сите овие промени на никому не му текнало дека е потребно да изврши дорегулирање на оваа материја. Па така, јасно е кога нешто регулирате со толку мал дел, материјата испаѓа нецелосна, нејасна, па дури и апстрактна. Имено, став 1 од членот 156 вели дека студентите учествуваат во управувањето со високообразовните установи преку представниците кои ги избираат во студентскиот парламент на универзитетот, односно на самостојната високообразовна установа, студентскиот интеруниверзитетски парламент, во органите на високообразовните установи преку формите на самоорганизирање или на друг начин според условите утврдени во закон и статутот на високообразовната установа. Вака поставена одредбата можеби ви звучи апстрактно и нејасно и тоа е сосема очекувано, бидејќи прашање кој целосно ја разбира. Зошто? Затоа што законот не нуди дополнителни објаснувања. Така, например, не нуди објаснување околу тоа што представува форма на самоорганизирање. Дали е потребно тоа да биде студентска организација која што како таква е регистрирана, или пак тоа може да биде некој понеформален вид на студентско организирање. Понатаму, законот вели дека студентскиот парламент на универзитетот, односно на самостојната високообразовна установа и студентскиот интеруниверзитетски парламент им овозможуваат на студентите остварување на заедничките интереси како партнери во процесот на високото образование. Во реалноста, интересите на студентите често пати се занемарени и игнорирани, дотолку повеќе што на некои универзитети студентите немаат ни можност да ги искажат своите ставови. Така, например, на УКИМ конкретно, во моментов студентите не можат да се пожалат околу своите проблеми пред студентскиот правобранител, бидејќи таа функција во моментов е празна. Одиме понатаму со законот. Третиот став налага дека учеството на студентите во органите на универзитетот, односно на самостојната високообразовна установа, во студентскиот парламент, прашањата за кои рамноправно одлучуваат, бројот, начинот на избор и другите прашања од значење за остварување на нивните права се уредуваат со статутот на универзитетот и правилата на единиците на универзитетот. Ова одредба ни говори дека законот тука некаде застанува со регулирање на оваа опсежна материја. Па така, сите дополнителни прашања можат да ги уредат самите универзитети со својот статут. Статутот на УКИМ е во одредена мера поширок во регулирањето на оваа материја, па така опфаќа некои 10 члена за студентското организирање. Она што е интересно е што, освен одредбата која што сега ќе ви ја прочитам, која вели: во студентскиот парламент рамноправно членуваат и најмалку по еден представник од студентските форми на самоорганизирање на универзитетот, утврдени со акти на студентскиот парламент. Не постои друга одредба која што споменува друга форма на организирање на студентите покрај студентскиот парламент. Зошто го споменувам ова? Студентскиот парламент е регистриран како невладина организација, односно здружение. Тоа значи дека тој не представува дел од универзитетот. Тука се покренува прашањето, ако парламентот е рамноправен со сите други организации кои фигурираат на универзитетите, како тогаш само парламентот е уреден и зошто би бил уреден со закон и со статут на универзитетот, ако тој е организација независна од универзитетот. Наше мислење е дека бидејќи парламентот се однесува на сите студенти, ги засега прашањата на сите студенти, тогаш тој мора да биде на некој начин поблизок до универзитетот, па дури и дел од него. Имено, како што веќе ви споменав, студентскиот парламент ужива голема уреденост, како со закон, така и со статут на УКИМ. Меѓутоа, статутот на самиот парламент е недостапен за студентите и од тука има некои прашања кои покренуваат дилема како тие во суштина се регулирани. Например, кои се членови на студентскиот парламент при УКИМ? Статутот вели дека негови членови се представници избрани од студентите, говорам за статутот на УКИМ, додека што говори статутот на самиот парламент не би можела да ви кажам, како што реков е недостапен за студентите, но на нивната веб страница вели дека сите студенти
по некој автоматизам стануваат членови на парламентот. Тука влегуваат редовните, вонредните студенти, дури и студентите на постдипломски студии. Како по автоматизам станувате член на една невладина организација, исто така е многу нејасно. Уште една дискусија може да развиеме околу изборите на представниците во студентскиот парламент, бидејќи во суштина студентите при Универзитетот Свети Кирил и Методи треба да гласаат на 3 вида избори. И тоа за представници на својот матичен факултет, за председател на својот матичен факултет, како и за председател на универзитетот. За жал, не можеме да кажеме дека вакви избори навистина се организираат, барем не на мојот факултет. Бидејќи јас во моментов сум на постдипломски студии, наскоро ќе магистрирам и досега сум сведочила само на едни избори. Тоа беа изборите во јуни 2016, кога се бираше председател на студентскиот парламент при универзитетот и кој што верувам дека голем дел од вас слушнале како заврши и како се одвива. Односно, на истите имаше големи нерегуларности, се спроведува со кршење на правата. Додека избори за председател на факултетот или пак за наши представници на факултетот, не сум чула дека се одржале јавно и транспарентно, каде што би можеле да гласаат сите засегнати студенти. Од она што го кажав, може да заклучите дека ситуацијата во поглед на студентското организирање вака поставена е очајна. Бидејќи како законот, така и статутот се нејасни во поглед на другите форми на организирање, делува дека целиот универзитет слуша само за парламентот, но не и за другите организации, чија што работа е можеби и повидлива од што она на парламентот. Поради тоа, како организација, сметаме дека несомнено е потребно дорегулирање на оваа материја, дури и на законско ниво, бидејќи со сегашните одредби апсолутно не може да се воспостави јасно регулирање на ова прашање кое што е сериозно и опсежно. Поради тоа е потребно да се разјаснат сите нејасноти, членот да се прошири несомнено во повеќе членови, како и да дојдат до едно реорганизирање на самото студентско организирање, особено во поглед на парламентот, да стане повидлива нивната работа, да дојде до поголема транспарентност, но и да се вклучат останатите студентски организации кои што несомнено имаат очигледно влијание врз студентите. Ви благодарам. Atëherë, para se të ftojmë që të merr fjalën panelistja jone e dytë, unë do të kisha dashur të theksoj edhe një detaj, mendoj që është i rëndësishëm. Çdo njëri prej panelistëve ka nga 15 minuta të flet, mendoj të fjalimit të tyre, dhe në fund mendoj gjatë këtij diskutimi, nëse dëshironi, nëse keni ndonjë pyetje, mund të shkruani, të mbani mend, pasi që mbasi të përfundojnë panelistët me fjalimin e tyre, do ketë edhe 45 minuta diskutim me ju të pranishmëve. Atëherë, ftoj që të merr fjalën Martina Ilievska prej Forumit Rinor Arsimor. Hvala ti, Fari. Kao što kaže Fari, ja sam Martina Ilievska od Mladenski образовен форум. Теодора и Фани дадоа вовед на студентското организирање, како е моментално организирано и што е она што се случуваше во изминатиот период со студентското организирање во Македонија. Важно ми е да напоменам неколку работи за студентското организирање, а тоа е дека студентското организирање во некои подемократични општества и некои други универзитети кои што не се во Македонија се базираат на плурализам и на правото на избор на студентите, каде ќе членуваат и зашто ќе членуваат. Дополнително, јасно е дека студентите се запишуваат на факултет за нивна професионална надоградба, но она што треба и што е една од функциите на студентскиот парламент е да се грижи дополнително да добијат неформално образование, да добијат воннаставни активности и да добијат некакви културно-забавен живот, зашто знаеме дека парламентите кај нас единствено и се грижат. Поради тоа што се случуваше во изминатите години, јасна е потребата дека мора да се смени студентското организирање, мора да се направи промена со цел да се добие некаков модел на студентски организации кои што ќе соодветствуваат со потребите на студентите и кои што реално ќе се грижат за потребите на студентите на сите универзитети во Македонија. Моментално нема унифицирано студентско организирање и сите универзитети имаат сличен, но сепак различен модел на студентско организирање.
Тој што го представи Фани е моделот на Универзитетот Кирил и Методи и е сличен на сите државни универзитети, освен на ДУД. Но морам да напоменам, потоа ќе дополнат и представниците на студентскиот парламент од Штулов, дека моделот на Штулов е различен, така да не дојдете до замбуда. Еден модел, бидејќи МОВ речиси 10 години работи различни активности поврзани со студентско организирање, ние решивме да излеземе со модел кој што го разработуваме во сите тие години и го надоградуваме, да излеземе со модел кој што сакаме да го предложиме како модел на организацијата за студентско организирање. Оно што ние го предлагаме, дека изборите за студентски представници мора да се тајни, на непосредни избори, и студентите да гласаат и за делегати на матичните факултети, за делегати на парламентите на ниво на универзитет и да гласат за председател на универзитет и председател на матичните факултети. Право на кандидатура имаат индивидуалци, со тоа што ќе соберат одреден број на подписи од студенти и колеги, но право на кандидатура имаат и студентски и младински организации кои што мора да бидат регистрирани на тлото на универзитетот, односно на факултетот. Значи не може секоја младинска организација да предложи свој представник во телото на некој факултет или на универзитет. Од другата реформа која што за нас е многу важна, а тоа е дека студентскиот парламент или студентската организација мора да биде организација, односно тело во склоп на универзитетот. Моментално на државните универзитети тоа е невладина организација, каде што потоа има многу големи проблеми, бидејќи нема отчетност, нема транспарентност за работата, а исто така тие невладини организации членуваат во телата на универзитетите. Студентската организација треба да остане во телата на факултетите и на универзитетите, како што се наставно-научен совет, сенат, борд, со тоа што мора да има право на глас. Односно, што би значило тоа, дека сенатот не може да донесе никаква одлука без да има членови, односно да има на самата седница да има студенти кои што ќе дадат свое мислење и ќе дадат глас или можеби ќе гласат против. Кои се одговорностите и ингеренциите кои што треба да ги има студентскиот парламент? Тоа се дека главната цел е нормално да има редовна комуникација, координација со студентите, не да бидат некоја организација која што никој не ја познава, некоја група на луѓе кои што никој не знае што работат, туку целосно да бидат во комуникација со студентите, да ги решаваат конкретно проблемите на студентите на тој факултет или универзитет. Да има редовна комуникација и координација со ректорската управа и деканатската управа, да учествува во сите комисии за жалби, комисија за одбор за акредитација и евалуација на високо образование, учество во дисциплински комисии. Исто така, многу е важно овие студентски организации да имаат отчетност кон студентите, бидејќи тоа се избрани представници од студентите, и заложително секоја година да објавуваат наративни и финансиски извештаи за студентите да знаат каде отишле нивните пари и што таа организација направила во текот на академската година. Јасно е што е целта на тие студентски организации, тие да бидат мост помеѓу институцијата, факултетот и самите студенти. Значи, оние кои што ќе ги пренесуваат проблемите, ќе ги решаваат проблемите и да бидат некој вид на медиатори помеѓу установата и студентите. Накратко, сумирано, што е оно што ние го предлагаме, тоа е поголемо учество на студентите во универзитетските органи и органите на факултетите, повеќе модели на кандидирање, односно да можат и представници од младински и студентски организации да имаат своји членови во рамките на телата на парламентот, изборите на делегатите да бидат на легитимни избори и да бидат во рамките на академската година, да не се повтори оној избор кој што беше лани на универзитетот УКИМ, каде што сред лето имаше избори за председател на студентскиот парламент.
и најважно одговорност за финансиите и за работењето, односно транспарентност кон студентите и кон универзитетот, воедно бидејќи знаеме дека они земаат пари и од универзитетот. Тоа е накратко што сакам да го кажам. Важен е вашиот инпут. Слободно прашајте доколку имате некакво прашање после во рамките на дискусијата. И уште поважно, доколку имате некаква сугестија во врска со студентското организирање, да ни ја кажете, за да можеме подоцна да претучиме во препораки и да ги доставиме до МОН. Ви благодарам. Фала ти, Мартина. Пред да најавам Јана, која е представник од студентскиот пленум, би сакала само да ви напоменам дека доколку внимателно слушате, ќе ги приметите основните разлики меѓу моделите оној кој веќе постои на сите државни универзитети, каде што студентскиот парламент е тело што е надвор од универзитетот и оној модел што го нуди МОВ дека студентското тело ќе биде внатре во универзитетот. Исто така разликите во како се одвива изборот на представници, вклучително фактот дека моделот на МОВ нуди можност за луѓето да се избираат преку препорака од страна на организација, што им дава значително поголема влијание во телата во универзитетот на другите младински студентски организации. Следна е Јана Нашулова, кој ќе представи моделот на студентскиот пленум и ќе ви ги истакне разликите помеѓу што е разликата меѓу студентскиот пленум моделот и оној на МОВ и оној на студентскиот парламент кој сега постои. Повелена. Добар ден на сите. Значи, како што ме најави Теодора, јас сум Јана Нашулова, представник сум од студентскиот пленум, кој настана всушност како реакција на претходната влада која сакаше да воведе екстерно тестирање, а ние сметавме дека тоа нема смисла во високото образование. По својот природен тек, како хоризонтално поставено движење, почнавме да се залагаме да ги разгледуваме сите проблеми кои ги залагаат студентите и дојдовме до заклучок дека има многу голем проблем во однос на студентското организирање кој не е така транспарентно како што претходно сметавме дека е. Најдовме на голем проблем затоа што тие се во форма на невладина организација која не даваат редовна отчетност и едноставно не се секогаш достапни кога на студентите им се потребни. Па така студентскиот пленум смета дека треба формата на парламентот, кој ние го преименувавме во студентско собрание, да влезе во склоп на факултетите и на универзитетот, со што би имало поголема одговорност, да кажеме на некаков начин. Значи, освен што сметаме дека треба да влезе во форма на факултетот, сметаме дека треба да по дефолт да влезе и во рамките на универзитетот и со тоа да се формира студентско собрание на матичните факултети, студентско собрание на универзитетот и интрауниверзитетско образование интрауниверзитетско собрание кое било составено од сите собранија на универзитетите на Република Македонија. Значи, сметаме дека изборите за луѓето кои ќе бидат во студентските собранија треба да бидат фери демократски, а не како оние кои ги имавме во јуни, каде што немавме паравани, немавме нормални гласачки ливчиња и пред се немавме тајност во гласањето. Сметаме дека тие работи треба да бидат регулирани и со тоа би им дале можност на тие луѓе кои ќе бидат избрани да носат поголема улога и поголема одговорност во целото тоа. Значи, како студентско собрание на матичните факултети, тие би требало да делегираат луѓе во студентското собрание на универзитетот, би требало да делегираат представници на научно-наставните совети во Сенатот, да се залагаат за нормален и представителен студентски правобранител и секако да даваат отчетност во нивните финансови извештаи кои би влегувале во состав на факултетот. Изборите би ги распишувал деканот од 1 октомври до 1 ноември и на тие избори би се бирале представниците во студентските собранија. Исто така сметаме дека тие представници кои ќе бидат избрани ќе имаат мандат од 1 година и би имале право на реизбор и со тоа, значи, покрај изборите сметаме дека треба да има формирано изборна комисија која би била составена од 20 представници од научно-наставниот совет, 3 студенти кои не се во студентското собрание и правобранителот, и таа изборна комисија би требала да дава отчет дали изборите биле фер демократски и би имала мандат од 1 година. Сметаме дека за да биде транспарентно и за сите одлуки подлежат на мнозинство, да бидат поддржани од повеќето студенти, треба да има двојно мнозинство да се донесе едната одлука и дека
сметаме дека студентите треба да бидат застапено не 10, како што е во досегашниот модел, 10%, него треба да бидат 20%, за да му имаат поголеми ингеренции во носење на одлуките. Не би се задржувала многу во однос на тоа какво е сегашното студентско организирање, затоа што, како што кажа Мартина и Фани, имаме премногу проблем во тоа дека не можеме да ги најдеме секогаш кога не се потребни, не се транспарентни, не се залагаат за студентите, туку се залагаат повеќе за своите приватни потреби. И токму поради тоа сметаме дека со ваквиот модел кој би се променил и би влегол во склоп на факултетите и универзитетите, самите представници би имале многу поголема одговорност, би свесно би носеле одлуки за кои доколку направат нешто како што не би требало, потоа би носеле одговорност. И секако со ваквиот модел сметаме дека би биле многу подостапни за студентите и многу повеќе би можеле да разговараме и да се заложуваат за нашите проблеми. Би завршила со тоа, за да не навлагам премногу, сметам дека нема потреба да не навлегуваме во техникали. Тоа се некои основни работи за моделот на студентскиот пленум. Окей, фалендерит, Јана. Atëherë do të kisha dashur të jap fjalën ose të ftoj të merr fjalën vetoni Ljazit, përfaqësuesi Parlamentit Studentor pranë Universitetit të Evropës Juglindore. Si për fillim, do t'ju kisha dashur t'ju uroj mirëseardhje në universitetin ton, pa në të njëjtën kohë edhe falenderim që na ftuat të merrim pjesë në këtë organizim. Dhe të kisha mund të shtoj në lidhje me strukturën organizative dhe qëllimet të Parlamentit Studentor këtu në Universitetin e Evropës Juglindore. Do me thonë, organizat studentore ka ekzistuar në universitetin ton që nga themelimi i saj, do me thonë prej vitit 2001. Mirë, po sistemi atëhershëm ishte, do me thonë, në formë të unionit studentor, në të cilën pam se kishte defekt, shkaku se fakultetet të cilat kishin numër më të vogël të studentëve, nuk kishin mundësin që të kenë edhe zërin e tyre, do me thonë, në ato strukturë. Do me thonë, gjithë studentët zgjidhin një udhëheqës i cili caktonte kuadrot e veta të punës. Prej vitit 2010 e këndej, tani më vetë se jemi duke funksionu në formë të parlamentit, do me thonë, se cili fakultet, të se cilit vit, pra vitit parë, të dytë, të tretë dhe master, zgjedhin përfaqësuesit e tyre, të cilat më vonë zgjedhin kryesinë e parlamentit. Përveç antarëve të cilët zgjedhen nëpërmjet të shumicës së votës, kemi antarët flop. Do me thonë, kryesisht mirën runner-up vendet e dyta të cilat kanë më shumë vota në kuadër të gjithë fakultetit. Përveç asaj kemi gjithashtu edhe antarët të diversitetit të cilat i quajmë. Ato antarë, do me thonë, edhe pse kanë vota me numër të vogël, arrin të përfaqësojnë komunitetin e tyre në parlament. Bëjmë fjalë, do me thonë, për shembull në për drejtimet të cilat shumica janë shqiptar dhe ka pakic maqedonase, ato kandidat automatikisht zgjidhen në parlamentin studentor që të përfaqësojnë edhe palën maqedonase në atë. Në universitetin tonë, përveç grupeve etnike maqedonse dhe shqiptare, kemi edhe grupin etnik turk, të cilët gjithashtu kanë karike në parlamentin tonë dhe munden të përfaqësojnë studentët tjerë. Dhe të kisha dashur të flas edhe për zgjedhjet, do me thonë zgjedhjet tona bëhen çdo vit për shkak se mandati i një parlamentari është 2 vjeçar. Do me thonë, nëse zgjidhet në vitin e parë si përfaqësues i studente, mandati i tij vazhdon deri në vitin e dytë dhe për vitin e tretë mundet të kandidon përsëri. Maksimumi që mundet një person të jetë përfaqësues i studentëve është 2 mandate. Kjo vlen edhe për kryetarin e parlamentit, i cili mandatin e ka 1 vjeçar. Zgjedhjet, do me thonë, gjithmonë janë të mbikëqyrura nga komision, i cili përbëhet prej studentëve, por gjithashtu edhe prej stafit të universitetit, qoftë bëjmë fjalë për staf akademik apo staf administrativ. Në kuadër të tyre gjithashtu kemi edhe përfaqësues prej komuniteteve ndërkombëtare. Do me thonë, bëjmë fjalë për profesor, të cilët janë, do me thonë, kryesisht janë Fulbright profesor, ose kryesisht janë edhe profesor të cilët vinë nga Anglia dhe Gjermania. Përveç kësaj, kemi edhe lista zgjedhore. Do me thonë, në çdo student dihet i cili mundet të voton. Nuk mundet të vinë persona nga jashtë
me identifikim të tentojnë të votojnë. Do me thonë, kemi lista zgjedhore, gjithashtu edhe validizimin e fletës e votuesit. Një fletë e votimit nuk mund të quhet e vlefshme nëse nuk ka kalu në për kontrolin e cekun, do me thonë, nëse nuk është e volosun, quhet e pavlefshme. Çdo votë e cila ka çfarëdo lloj shkrese mbi të përveç shenjës tik tek kutia e kandidatit quhet e pavlefshme. Zgjedhjet do me thonë, jemi të kënaqur të themi, për shkak se do me thonë javën e kaluam, vetë se kaluam për zgjedhjet parlamentare, jam mjaft i kënaqur të them se kishim numër mjaft të rritun të kandidatëve për parlamentar, por gjithashtu edhe numër mjaft të rritun të votuesve. Tani, këtë të mërkur, kemi zgjedhjet edhe për kryesinë e parlamentit, dhe në pas saj, normalisht se dhe të shohim, dhe të flasim më shumë me shifra se sa ka qenë pjesëmarrja në këto zgjedhje. Sa i përket aktiviteteve studentare, kryesisht do me thonë ne jemi që të kemi një farë inputi në jetën studentore të studentëve tonë. Qoftë ajo për entertainment, apo në zhvillimin e tyre, në zhvillimin e mendimit kritik të studentët. Këto 2 vitet e fundit, Parlamenti Studentor ka pas një tentativ që të ketë një influencë më shumë sociale të studentët, të zhvillim mendimin kritik dhe atë individual. Në kuadër të kësaj, shumicën e rasteve, do me thënë në diskutim me kolegët tjerë, mendojnë që procesi zgjedhor këtu është i mrekullueshëm. Mirë po, kjo nuk duhet të jetë në nivel të kënaqshëm. Do me thënë, nuk duhet të kënaqemi me kaq. Problemi të cilin tentojmë ta zgjedhim është ndikimi i mendimit të studentëve nga faktorët e jashtëm. Do me thënë, duam që vota e tyre të jetë si rezultatin të mendimit të tyre personal. Në aktivitetet tona, do me thonë, përfshihen duke nisur me mbrëmjet gazmore, deri te konferencat studentore, e të vazhdojmë edhe me udhëtimet tjera studentore që bëhen. Shkurtimisht, tentojmë që të spikatim jetën studentore të cilën një student e bën në universitetin tonë. Si pjesëmarrje në organet universitare, mund të them që marrim pjesë gati se në çdo organ që ekziston në universitetin tonë, duke filluar nga organet të cilat sigurojnë kualitetin në universitetin tonë, po edhe në senatet dhe bordin e universitetit. Do me thonë, kemi përfaqësues të studentëve në çdo organ të universitetit. Nuk jemi të kënaqur me këtë, pasi që do të tentojmë që edhe të kemi të drejtën e votës në për këto organe. Nuk duam të jemi vetëm shprehës të mendimeve, po duam të tentojmë të jemi edhe marrës të vendimeve. Si pjesëmarrje, do me thonë, të zgjedhurit parlamentarët, në dakordim, do me thonë, me kolegët tjerë në parlament, caktohen në pozitat e tyre, në varësisht prej fakultetit ku gjenden, në komisionet e kualitetit në për fakultete, gjithashtu edhe në senatet e fakulteteve. Përveç kësaj kemi përfaqësues të studentëve në këshillin e rektorit dhe bordin udhëheqës. Mirë po, në shumicën e rasteve, në këto organe nuk kemi të drejtën e votës. Problemi, do me thonë, nuk do të thoja se ishte një problem, pasi që në krahasim me universitetet tjera kemi një strukturë mjaft më të mirë dhe mjaft më transparente. Mirë po, parlamenti jonë është i financuar nga vetë universiteti. Dhe kjo e len të hapur një front tjetër. Në qoftë se parlamenti ndërmerr hapa të cilat nuk janë në dakordim me mendimet e menaxhmentit të studentit, shumë lehtë kjo mund të ndikojë në punën e parlamentit. Do të thonë, mund të vim në raste ku mund të ndalohet aktiviteti i parlamentit nëse ka ndonjë tentativë që studentët mendojnë ndryshe nga menaxhmenti. Mirë po prapë se prapë, kur e shohim është një mënyrë prapë më e mirë dhe më transparente në krahasim me forma tjera të cilat funksionojnë si krejtësisht të pavarur dhe si organizata rinore. Tjetër, do të shtoja, do me thonë se kemi mungesë të mendimit kritik në përgjithësi të studentët. Dhe shpresojmë që me përfaqësimin e denjë të studentëve të arrijmë të zgjedhim këto probleme. Besoj me kaq dhe ta kisha përmbyll pjesën time, ju falenderoj. Се чини студентскиот парламент на штулови има најдобар модел од сите постоечки до сега.
Понатаму ќе има можност да му поставите повеќе прашања на претседателот на студентскиот парламент. Се надевам дека ќе бидете претседател следниот мандат во изборите во среда. А за сега би сакала да го поканам Менкелејо Јази. Тој е студентскиот правобранител исто така на овој факултет. Повелете. Faleminderit. Nderuar student, nderuar panelist, nderuar organizatorët të këtij eventi. Do e nis këtë fjalim me konstatimin se arsimi i lartë është në dekadencë sipër. Është detyra jona të mundohemi dhe të gjejmë rrugë për të përmirësuar këtë gjendje. Dhe është për të vlerësuar iniciativa për përpilimin e ligjit të ri për arsimin e lartë. Megjithatë, çfarë konkretisht mund të bëjmë ne në këtë aspekt? Duke qenë se ushtroi detyrën e avokatit të studentëve në UEL, së pari dua t'u informoj në lidhje me punën dhe organizimin e këtij organi në këtë universitet. Avokati i studentëve zgjidhet në rang universiteti nga të gjithë studentët e universitetit dhe është një për të gjithë. Zgjidhet me zgjedhje të fshehta dhe të ndershme, duke respektuar të gjitha standardet demokratike zgjedhore. Mandati i avokatit të studentëve është 2 vjeçar. Gjatë punës së tij, avokati i studentëve duhet të jetë i pavarur, objektiv dhe konfidencial. Kryesore e tij është qyrtimi i ankesave dhe këshillimi i studentëve në raport me të drejtat dhe obligimet e tyre. Studentët avokatit të studentor mund t'i drejtohen vetëm atëherë pasi t'i kenë shterur të gjitha mundësitë për zgjidhjen e problemit të tyre me organet e universitetit. Duke parë se si realizoi puna e avokatit studentor në mandatin paraprak, përfundova se një mënyrë e tillë ishte e dëmshme dhe zvarriste procedurat. Për këtë arsye, pasi mora detyrën, në mënyrë jo zyrtare e reformova këtë aspekt të punës. Sot, për shkak të efikasitetit të punës dhe procedurës, studentët nuk duhet të mbushin një mori formularesh, por duhet vetëm ta shprehin problemin e tyre gojarisht ose nëpërmjet emailit. Dhe më pas e gjithë barra e punës është mbi mua. E bëra këtë ndryshim sepse vlerësova se mënyra e tillë, domethënë siç ishte praktikuar më herët, ishte e dëmshme dhe cënonte interesat e studentëve. Duke parë se si është i parapar avokati i studentëve me anë të dispozitave interne të universitetit ton, kam ardhur në përfundim se roli aktual i avokatit të studentëve është më tepër dekorativ. Pse e them këtë? E them këtë sepse organi si i tillë është i pafuqishëm për të bërë ndryshime reale. Për fat të keq, mund të bëj vetëm raportime dhe të shpresoj se do ndërmirren hapat e dur për zgjedhjen e problemeve të studentëve. Organi i avokatit të studentëve është ngushtë i lidhur me personalitetin e ushtruesit të detyrës, me çka kuptojmë se gjithçka varet nga ushtruesi i detyrës. Për këtë arsye, në vijim do të shtroj disa propozime, të cilat mendoj se janë të arsyeshme të mirën parasysh nga organet që përpilojnë ligjin e ri për arsimin e lartë, sepse vetëm ashtu mund të sigurohet në maksimum interesi studentëve. 1. Domosdoshmërisht të parashihet me ligj ekzistimi i avokatit të studentëve në universitete. 2. Avokati i studentëve të ketë përfaqësues të tij në të gjitha fakultetet e universitetit, të cilët do zgjidhen njësoj si parlamentare dhe do të jenë në udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e avokatit të studentëve. Kjo do të thotë se avokati i studentëve nuk do të varet vetëm nga një person, por do të krijohet një grup i cili do këshillojë avokatin e studentëve dhe do raportojë tek avokati i studentëve për dukuritë negative. Kështu do ndikohet në demokratizimin e punës së avokatit të studentëve. 3. Të mos jetë nën kupolën e parlamentit dhe asociacionit studentor, por të jetë plotësisht i pavarur. 4. Të ketë buxhet modest, të cilin ekskluzivisht ta përdor vetëm për promovimin e të drejtave të studentëve dhe ngritjen e vetdijes për obligimet e tyre si student. 5. Të mundet të veprojë sipas detyrës zyrtare kur të marrë informacion për dukuri negative, nga që tani veprimi i tij kufizohet me kërkesën e studentëve. 6. T'i vendosen në dispozicion mekanizma detyruese ndaj organeve të universitetit në rast se sheh se ka shkelje eklatante të drejtave të studentëve, domethënë dhe e gjithë kjo të bëhet me qëllim për përmirësimin e gjendjes. Dhe propozimi i fundit është avokati i studentëve detyrimisht të jetë student i fakultetit juridik. Këto që u përmendën janë ndryshime revolucionare në punën dhe organizimin e avokatit të studentëve, që nuk bazohen në ndonjë përvojë të huaj. Megjithatë, në cilën përvojë të huaj u bazuan vlerat të cilët erdhën me revolucionin francez.
efektet e cilave shihen edhe i gëzojmë edhe në kohën tonë. Shpresoj dhe uroj që personat kompetent të marrin parasysh këto propozime, sepse jemi dëshmitar të shkeljes flagrante të drejtave të studentëve në rang republike. Për këtë arsye, duke u bazuar në përvojën e punës dhe përballjen me dukuri të ndryshme, kam ardhur në këto përfundime. Për të dalë nga dekadenca duhen ndryshime rrënjësore dhe jo ndryshime kozmetike. Faleminderit. Faleminderit Enkelej. Atëherë, do të kisha dashur që gjithashtu të merr fjalën edhe Gjerton Zejneli, përfaqësuesi Democracy Lab. Pikës pari përshëndetje gjithëve, edhe faleminderit për ftesën për të qenë pjesë e këtij paneli. U diskutua kryesisht, domethënë, për modelet e ndryshme të organizimit studentore dhe strukturimit të organizimeve studentore, ashtu si edhe funksionalitetit. Sa i përket mendimit dhe qasjes sime drejt këtij problemi, mendoj fillimisht do kisha dashur të flas në aspektin e zgjedhjes së përfaqësuesve dhe mënyrës së zgjedhjeve dhe më pas të fokusohem në aspektin e funksionalitetit dhe funksioneve që vlerësoj duhet përmirësohen ose të jenë pjesë e ligjit të arsimit lartë dhe funksionalitetit të parlamenteve studentore brenda ligjit për arsimin e lartë. Se përket zgjedhjes të përfaqësuesve në parlamentet studentore, pajtohem me qëndrimin e shumicës së parafolësve sa i përket zgjedhjes jo vetëm të përfaqësuesve, po edhe të përfaqësuesve si dhe të leadershipit të parlamentit studentor nga secili student përmes fletvotimit. Mendoj që kjo e zvogëlon pakënaqësinë e çfarëdo lloj rezultati të udhëheqësisë së universiteteve dhe vlerësoj se niveli dhe numri i studentëve në të gjitha universitetet në Republikën e Maqedonisë është jo aq i madh sa që zgjedhja direkte ose funksionalizimi i demokracisë direkte mund të ndalohet përmes zgjedhjes reprezentative ose përfaqësuese, që realizohet përmes zgjedhjes së parlamentarëve, të cilët më pas zgjedhin kryesinë, kryetarin, nënkryetarin dhe sekretarin e përgjithshëm. Në këtë kontekst, domethënë, vlerësoj që duhet bëhet zgjedhje edhe e parlamentarëve nga gjithë studentët, po edhe e kryesisë nga gjitha studentët. Çështja e dytë, e cila mendoj që është me rëndësi shumë të veçantë, është stimulimi i debatit publik në mes të kandiduarve për përfaqësues të studentëve, ashtu si edhe të kandiduarve për kryesi të parlamentit studentor. Vlerësoj se në nivel shtetëror ka mungesë të debatit publik dhe informimit studentëve në përgjithësi për të gjithë plan programin ose platformën të cilën e paraqesin zakonisht kandidatët përfaqësues, po edhe kandidatët udhëheqës. Për atë qëllim mendoj që nuk duhet të jetë vetëm zgjedhje e cila ju lihet kandidatëve ose parlamentet studentore, por të jetë pjesë e domosdoshme e ligjit, që në këtë kontekst vlerësoj që duhet së paku 2 debate publike të realizohen para zgjedhjeve, ku studentët dhe të nominuarit do të kenë mundësi që në mënyrë direkte të diskutojnë për platformat, për planet, për atë se çka ju pëlqen dhe çka nuk ju pëlqen dhe të parashtrojnë çfarëdo lloj pyetje përpara se të marrin vendimin për kë do të votojnë. Pika e tretë, e cila vlerësoj që duhet jetë po ashtu shumë e rëndësishme në aspektin e llogaridhënies, mendoj që është edhe votbesimi i cili jepet nga parlamentarët tek strukturimi i përgjithshëm i parlamentit studentor. Në këtë kontekst vlerësoj që nuk duhet ketë patjetër hapësirë ligjore për të kufizuar përgjegjësitë, po edhe privilegjet e centralizuara të udhëheqësisë së parlamentit studentor dhe vlerësoj që duhet të ekzistojë strukturë kompetente e organizuar në formë të departamenteve, e cila do të ndajë përgjegjësitë në mes të udhëheqësisë së përgjithshme, ashtu si edhe në mes të parlamentit studentor. Në këto departamente vlerësoj që mund të përfshihen kategori ose qasje të ndryshme brenda parlamentit studentor, të cilat mund të realizojnë aktivitete të ndryshme, të cilat në fund përsëri raportojnë dhe bashkëpunojnë me kryesinë e parlamentit studentor për realizimin e këtyre qëllimeve.
Sa i përket funksionalitetit të parlamenteve studentare, vlerësoj nevojën e domosdoshme për transparencë të përgjithshme edhe fiskale, po edhe të aktiviteteve të parlamentit studentar. Në këtë kontekst, mendoj që studentët duhet të jenë të informuar në mënyrën më të mundshme, qoftë në mënyrë elektronike apo përmes diskutimeve ose prezantimeve publike, së paku në afat kohor prej çdo 90 apo 100 ditëve për gjitha aktivitetet cilët janë realizuar deri në atë periudhë nga parlamenti studentar, po ashtu edhe aktiviteteve të cilat planifikohen të implementohen. Në këtë kontekst mendoj që do të bëhet fuqizimi shumë më i madh i qasjes demokratike brenda parlamenteve studentare, po ashtu do të ofrohet mundësi për t'i pasuruar idetë cilat prezantohen nga parlamenti studentar me përmirësime ose me ide të reja të cilat mund vetëm t'i pasurojnë aktivitetet cilat duan të realizohen nga parlamenti studentar. Përveç kësaj, ashtu si përmendi edhe Vetoni, mendoj që në aspekt ligjor duhet gjithsesi që definohet çështja e parlamentit studentar kundrejt udhëheqësisë ose menaxhmentit të gjitha universiteteve, qofshin ato publike, qofshin privato-publike ose private. Mendoj që në këtë kontekst parlamenti studentar dhe përfaqësuesit studentar duhet të kenë padyshim zërin e tyre jo vetëm komentues ose prezantues të ideve brenda dekanateve dhe senatit universitetit, po të njëjtën kohë edhe të drejtën e votës, e cila në sisteme demokratike paraqet vetëm mekanizëm për t'i dhënë qasje ose kahje çfarëdo lloji kauze. Në këtë kontekst, domethënë vlerësoj që në mënyrë ligjore duhet që parlamenti studentar të ketë drejtën e votës në gjitha instancat, qofshin ato brenda dekanatit të fakulteteve, qofshin ato brenda senatit të universitetit dhe këshillit të rektorit. Dhe së fundmi vlerësoj po ashtu rëndësinë e mbrojtësit ose avokatit studentar, mbrojtësit të drejtave të studentëve, dhe në të njëjtin rast pajtohem plotësisht me gjitha nenet cilët i përmendi parafolsi, të cilët besoj fuqishëm që do të kontribonin në përforcimin e rolit të avokatit studentar dhe pavarësimin sa më të madh të avokatit studentar brenda universitetit dhe mbrojtjes sa më efikase të drejtave të studentëve brenda universitetit.